Актуальні швета, odnosno manifestaciji, određuju i teme o ktorih djeci na kreativnih robotnjoh u Ruskim kulturnim centre bešeduju, a potim i vyražuju svoju kreativnost pre spravenje rižnih predmetoh. Tema včerajšej robotnji bula Veljka noc, ta po zakončenju kviza djeci ukrašovali pisanki i praveli zajački. Na robotnji, popri djecoh, ktorih hodza na hodzini ruskoho jazika, prihodza i djeci u čijih školoh nje taki hodzini. Na včerajšej buli prisutni već jak 30 djeci. S tima robotnjami nam cilj bol, že bi še djeci tu sходили, že bi mi napravili jedno veljke odzeljenje, bo oni rošati po novosadskih školoh, a zažnjem tu, kad su na jednim mjesece, oni še prez bavisko, prez druženje i upoznaju, i prevarja coška po ruski, a vše im interesantne. Teraz su menje hanjljivši. Popri profesorkoh ruskoho jazika Ana Mariji Radzi i Olji Jakovljev, ktorí pozberaju i animiraju djeci u otrimovanju kreativnih robotnjog, značnu ulohu ma i Ruski kulturni centar. Ruski kulturni centar še ostaral, že bi privedol gunamenito tu prostoriju, u ktorej djeci budu robiti, i za každu robotnju Ruski kulturni centar nabavlja i materijal i sredstva za robotu, že bi še moglo robiti. Po zakončenju kreativnej robotnji školjarom, ktorí na medziokružnim zmahanju z ruskoho jazika postigli zamerkovani rezultati, Irina Papuga z Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu podzeljela diplomi. Na zmahanju z novosadskih školoh buli 9 školjare, a 7 dostali diplomi.